abaturage batewe n'ingabo z'abarundi. Twamaganye leta y'u Burundi yaratwishe mu Gatumba. Kwanza Gatumba ya kabiri mu Minembwe. Turi abaturage dushaka kubaho. Twamaganye abarundi muri Kongo yacu. Abarundi bafatikanye na gisagati baratumaze baratwisha abaturage ba Minembwe. Abanyeshuri bakichiga babuza uniforme babuza makayi. Pamoja na hiyo tumeleta malalamiko yetu mbele ya hawa ambao wanatusikia wakiwa mbali na karibu kwa ajili ya kufungiwa njia ambayo inaitwa circulation iko un peu bloquée parce que atutembeye kama vile ilivyokuwa kawaida. Sisi ni wafanyakazi wa commerçant wa creuser na watu ambao wamefanya activite mbalimbali, na kama tuko kwa haut plateau tunaishi vizuri pamoja na community yetu ya Wanyamulenge bila tatizo miaka na miaka. Pour le moment tumepata embargo kwa ajili ya kutokutembea huru kutoka hapa na Mtamba na Uvira, hata meme njia ya mlima, zile njia zote tumeona zimefungiwa, na kama zimefungiwa ndio maana tumepata krize nyingi kwa ajili ya kupata chumvi, sabuni na kadhalika. Et c'est pourquoi activités zetu ziko hazitembei. Tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali zaidi na wale ambao wenyewe wamejua, wale ambao wametimize kusudi tupate kupata njia kama vile zamani. Tutembee, tulikuwa tunafanya tournoi yetu kwa kuchuruza na business zetu zote zilikuwa free, lakini kwa leo zimekuwa na ile mpaka. Et c'est pourquoi tunawaomba wanaotusikia mbali na karibu, malalamiko yetu yawafikie. Kwa jina ya community ya Wamushi ambao wenyewe tuna represent hapa leo, ni kama hayo na mengine imesomeka hapa. Asante. Kindu na Wafulero ambao wanaishi milimani mirefu ya Minembwe, tunaishi na makabila tofauti, Wanyamulenge, Wanyindu, Wafulero na Wabembe na Wamushi, hata na Wabangubangu, hata na Wasemalingala. Tunaishi hapa milimani mirefu ya Minembwe. Kwa mchana wa leo ikiwa tumewasili hapa, ni kupenda kuonyesha malalamiko yetu kwenye ngazi husika za serikali. Shida ni nini? Shida ni kusema ya kwamba hapa Minembwe hatujue kama vinatokana na nini. Kusema ya kwamba wakwe wanatufungia njia eti hatuwezi pata kitu. Ni kusema ya kwamba tunakosa sabuni, tunakosa na nguo ya watoto na madawa hatuna. Hivi watu wote wanaendelea kugonjwa na kusema ya kwamba eti watapata madawa wapi? Ile yote inatokana na jeshi kutoka huko ngambo za mto wa Burundi wenye wanaendelea kufunga njia. Tunajiuliza eske ni vema kusema mtu atoke kwa Burundi akuye funga njia eti kabila la zenye zinaishi milimani mirefu ya Minembwe aseme hasina ruhusa ya kupata chochote, na wanaendelea kusema aseme tunafungia Wanyamulenge. Eti wende angalia Minembwe hakuishi tu Wanyamulenge, kunaishi zile makabila zote ambazo tunasema ingekuwa vema ngazi zenye zinahusika, wale waetazi wale wenye wanahusika na security waangalie namna jinsi wanaweza boresha amani ya kudumu kusudi wafungule njia ili watu wa Minembwe nao wakuwe na access ya kushuka huko Uvira, watu wa Minembwe wakuwe na access ya kupata chakula, ya kupata sabuni ili wasiendelee kuhangaika. Naamini ya kwamba bila kusahau ni kupenda kusema ya kwamba hata na Mungu naye aliyeumba makabila zote akasema ya kwamba ni vema wote waishi salama hapa chini ya jua. Sasa kila mtu yuko anajitokeza kwenye anatoka, anasema ya kwamba anaenda kimbilia Minembwe. Eski Minembwe ilishakuwa yalala? Eski Minembwe inakuwa yalala? Kila mtu atakuwa na lota anasema
naenda fanya magafu Minembwe, ile tunaikatala na Mungu naye aone kama tunakasirika. Angalia raia wenyewe wanaikala hapa, uangalie population yenyewe naikala hapa. Ni kusema ya kwamba wote wako na husuni juu ya ile. Tunaleta malalamiko yetu, watusikie sana kusudi na sie tukue na akili ya kusema ya kwamba tukue tunashuka kwenye tunapenda tupate biashara jinsi kama kawaida. Juu ya ile naweza sema ya kwamba msikie sana na tunawashukuru sana. Sisi ambayo tunasimamia wamama wa mtaa wa Haut Plateau ya Minembwe, tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko confine hapa mu Minembwe, banatufungia njia moja ambayo ilikuwa ina provisioner Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Mliona watoto wa masomo walikuja bila uniforme wamoja, wengine walikuja na uniforme za uchafu juu ya kufungiwa njia na gouvernement ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo. Hatutaki hapa, haiko Burundi, hapa haina hata territoire moja ya Burundi wala village ya Burundi. Kusema jeshi la Warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia sisi wamama ni jambo la huzuni sana. Tunalilia community international na mataifa, watu ambao wanaona hawa watu wote wanakusanyika hapa, wababa, wamama, watoto. Tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Kongo gisi ilituua, ilitutesa. Jeshi la FRDC liliua wanawake hapa Minembwe, likawafanyizia maviole na mamitinasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuwisha njala. Walituachia hiyo njia moja, nayo ni kwa neema ya Mungu. Lakini Warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo iko inapita musilansie. Hiyo hatutaki wamama wa Minembwe, community zote. Sisi wamama hatuna mambo ya politiki. Marujore zinaanza atake batoto madiare na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation international kufanya effort yote wakuje kuintervenir Minembwe, kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunataka amo tunapata hapo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wamama hatutaki jeshi la Warundi warudie kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala. Juu ya genocide waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi. Tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika, tunakatana genocide. Stop killing Banyamulenge. Nawapenda sana bandugu yangu Banyamulenge. Ninyi kwa mwanamke wa Mushi Kasirenja akababu ile kwa parliamentio basi kokini kunyire Mungu afungulire njira twateni lukubaiko kubana wanga isire hano takazi kucijira tuteni muda takazi kucijira kone ko yomyanja Kasirenja oli munyamocha inamushikazi Mungu arabale arwereze njira yo kubona kubanga ikeka nenjira kwaikeka ikulikuri umanya arwagera ukufa twatwe henjira nona jira makuru kangegero kuntondo abaruri hano ni rwanga isire abakaje basubali hano bochi owakibona hano hinga bana yarijwe nenjira kujeka arwe magumu yarwe misi woko Mungu abarabale bana bani muziro kwachi wose kwa patenjira yajeka nene limo nyendu Miriana na detako petwa hanga ikabene na igulura Warundi tabazari takiza Warundi munjira tubone kode tutugabona isukari n'umunyu na masabuni byoshi tubibone abana mira batuluwarira indwara zo tukashubigirishi kumbe mutufungurira injira wewe Kisegeti usaza Warundi munjira. Leo ni maandamano ya huzuni kwa milima mirefu ya Minembwe. Maandamano hayo yanafanyika na wanani? Ni kwa taifa teuli la Banyamulenge, Bashi, Babangu na Banyindu na Babembe wenye kuishi kwa milima hii mirefu ya Minembwe. Ni sababu gani
ya maandamano hayo. Maandamano hayo ni sababu ya vifo vya kikatili, genocide ya jeshi la Burundi kwa milima hii mirefu. Hiyo genocide ambayo inatayarishwa, hiyo genocide ambayo inafanyika, ni genocide ya jeshi la Burundi ambayo imepanda kwa milima mirefu tangu Plaine de la Ruzizi kwa Uvira, kisha kwa milima mirefu ya groupement ya Bijombo, kisha kwa milima mirefu ya collectivité secteur ya Tanganyika kwa miji ya Kamombo, na wakivizia hii milima ya Minembwe, na wakiwa pia kwa milima ya Rugezi huko nyuma, wakifunga milima ya Rugezi, wakifunga njia ya Murima, wakifunga njia ya Pwezero, wakifunga njia hiyo ya milima mirefu ya Bijombo. Watu wanajiuliza ni sababu gani ya lile jeshi kuu la Burundi, jeshi la bwana president wa Burundi ambayo ameandaa kwa Kongo, niki gituma aba basoda benshi bamenwa muri iki gihugu bibujumbura batumwe na president wa Burundi? Inasemekana kama labda ni mazungumzo yake na president wa Kongo. Ikiwa wanazungumza na president wa Kongo, president Tshisekedi, ni sababu gani president wa Bujumbura sawa tume huko Kinshasa kuchunga garde presidentielle ya Tshisekedi? Tunasema mambo hayo, watu wamekufa, wamama wamekufa kwa kifo cha kikatili, wababa wamekufa kwa kifo cha kikatili, vijana kadhalika. Wamama wamebakwa na ngombe zimeibiwa. Hapa juzi kumeibiwa ngombe kwa Kamombo. Inasemekana kama ziliweza kushuka mapartiza Mboko na zikavuka huko Burundi. Jeshi la Burundi linatafutia ngombe milimani mirefu ya Minembwe. Ni sababu gani? Tunalilia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, moja huyu ambaye tunamwandikia. Wa pili ni wanamemba wa shauri la usalama wa Umoja wa Mataifa. Tatu, msimamizi wa mahakamani kuu ya ulimwengu. Ine, kiongozi president wa Umoja wa Nchi za Afrika. Tano, kiongozi mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za kibinadamu. Sita, viongozi wa mapresidenti wa nchi za Umoja wa Mashariki ya Afrika. Kibarua hiki tumekiandikia, wale wanajulishwa, kibarua hiki tumekiandikia tawi la chumba kinachohusika na haki ya kibinadamu na umoja wa shirika la raia la ulimwenguni. Tunatoka kusema kwamba sisi milimani hii ya Murenge hatukuweza kuwa ndani ya koloni ya Burundi. Abarundi niki bashaka imisozi ya Kirundo ndabizitiranwa n'imisozi yo mu Bijombo, imisozi ya Kayanza ndizitiranwa n'imisozi ya Turambo, imisozi ya Kibitoki ndizitiranwa n'imisozi ya Minembwe. Niki abarundi bakurikira muri iki gihugu? Niki abarundi bajabutse gukora muri Plaine? Niki cyabazamuye muri misozi miremire ya Bijombo? Niki cyabazamuye baje wa Mikarati? Bazabumva harugo Mikarati, hari misozi i Burundi ngira Mikarati. Tunakemea pepo hiyo chafu. Nukuvuga ngo president w'u Burundi nareba ingabo ziwe niba yarabuze icabaheza zo kubagaburira nabate mobilize bave mu kazi, bave cyangwa baze gufata kazi ini Murenge, bafata kazi bambura imbunda, bambura amahuzu y'u Burundi, baze bafata kazi tuzatubahemba baze bahinge. Niba president w'u Burundi yarabuze icabaheza, Abarundi abanafunzi bari hano, abavyeyi bari hano, abana bari hano, abavyeyi niki bashaka? Abarundi twebwe turasaba ngo nibasubiri wabo. Abarundi basubiri i Burundi, tubivuze izuba riva ngo abarundi basubiri wabo. Ntabwo twigeze tuba muri koloni y'abarundi. Abarundi niba bumva ko bagikunze Kongo, nibazamuke basange Kisekedi niko twanavuze mbere baje kuba muri garde presidentielle yiwe. Ese niwe basoda biwe na agende president w'u Burundi, agende basubirane, bagende bamanuke batahe. Turarushe kuba mu Mikarati, turarushe kuba muri Kamombo, turarushe kuba mu Bijombo.
turarushe kuba mu Bibogobogo, turarushe kuba mu Rugezi, turarushe kuba no mu Rurambo. Abarundi none turakemeye, turabivuze ngo nugukemea ni ipepo. Iri ni ipepo ryateye iki gihugu. Bagende batahe basubire mu Burundi. Twamaze kubibwira aba bayobozi batwumva, abantu ntabwo abarundi ntabwo turiho kubwa abarundi, turiho kubw'Imana. Kandi abakongomani niba dukeneye, niba dufitogira imizozo muri Kongo, tuzakomezanya tuvugane n'abakongomani. Turi abakongomani, tuzavugana n'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo nizitugiraho ibibazo tuzavugana nazo, ariko abarundi bamanuke batahe. Turangije tubirangiza gutyo, mu izina rya Shitani.